Only demons should fear me. You're not a demon, are you? Dobar dan iz studija Agit Popa. Bilo mi je interesantno, prije neki dan sam čitala, magazin Independent je objavio listu od 35 po njihovim kritičarima najboljih filmskih obrta, dakle najvećih iznenađenja na filmu. Ja vas naravno neću gušiti sa svih 35, nego ću staviti link pa vi, što se kaže, čitajte ako vas to zanima. Ja sam odabrala 5 svojih omiljenih filmskih obrata. Tu su neki koji se nalaze na listi Independent, a neki koji se i ne nalaze na listi Independent. Verovatno je najveći šok za sve nas bio onaj kada je u Star Warsima Darth Vader rekao Luku Skywalkeru: Luke, I'm your father, i tada smo zapravo saznali i da je Darth Vader Anakin Skywalker i sve ono što sada spada pod poznati Skywalker i Star Wars universe. He told me enough. He told me you killed him. No. I am your father. E sad, da li znate kako da imitirate Dartha Vadera? Thanks to my ex, ja sam naučila na Fakultetu dramskih umetnosti kako, moj ex jedan je bio malo detinjast i voleo je da radi ove štos. Međutim, ova čaša neće sada moći da posluži kompletno, za to treba čaša za viski, ona koja je skroz ovako čuk ravna, i onda možete da imitirate Dartha Vadera. Ja ću sada da pokušam samo da vam objasnim otprilike kako to izgleda. Dakle, sad ću spustiti ovo od kompjutera da biste vi videli šta treba da uradite. Znači, uzmete čašu i uradite rukama ovako. Mora da vam ostane malo propust. Znam na šta liči, nemojte ste bezobrazni. Ovako. I počnete da dišete. Luke, my son, come with me and we'll tour the universe together. Pomaže kad je čaša normalna, pomaže kad ste glumac i kad imate muški vokal, ali eto jedan štos za vas od Agit Popa. Top 5 najboljih filmskih obrata, i to idemo od 5. ka 1. po listi i po mom ukusu Agit Popa. Na 5. mestu je Primal Fear. To je film iz 1996. godine koji ste možda gledali, možda i ne. To je debi uloga Edwarda Nortona i, verovali ili ne, već je tada nominovan za Oscara za prvu ulogu i dobio je Zlatnog globusa. A njegov kopartner u filmu je Richard Gere, a režirao je Gregory Hoblit. E sad, ako niste gledali Primal Fear, onda ja ne smijem da pisnem. Ako ste ga gledali, onda kapirate zašto je tu, ali bolje sad ja da ne pisnem za one koji nisu gledali. Tako. 4. mesto, opet Edward Norton, zamislite, i to je film koji je po mnogim kritičarima obeležio kraj 20. veka, ili neki kažu da je to čak i prvi film 21. veka po temi, po tome šta nam je, kako nam je ludilo doneo 21. vek. U pitanju je film Davida Finchera iz 99. Fight Club po romanu Chucka Palahniuka. Mislim, pretpostavljam da ste svi gledali film Fight Club sa Edwardom Nortonom i Bradom Pittom u glavnim ulogama, i to jeste zaista twist da su oni, ali opet ima sada nekih možda koji nisu gledali, tako da opet ne mogu sada ni to da kažem. Ali to je veliki twist i to je na 4. mestu. Kaiser Soze. Kaiser Soze je postao i mera zla, i mera iznenađenja, i Kevin Spacey je postao prepoznatljiv po ovoj ulozi iz filma The Usual Suspects. The Usual Suspects je 1995. godine režirao Bryan Singer. I ono što sad je, evo, trenutno interesantno, to je što je Kevin Spacey kao cancelovan, a Bryan Singer, nisam sigurna, ali on je to na tom nekom putu da bude cancelovan, isto ima neki slučaj. Ali ono što je zanimljivo, Oscara za originalni scenariju za The Usual Suspects, koji je scenariju genijalan, je pisao Christopher McQuarrie. Christopher je sada jako dobro poznat, neki kažu to je dečko Toma Cruisa, pa mislim sad ne znam da li je dečko Toma Cruisa, to je onaj čovek sa naočarima koji je zapravo upleten od 2008. godine apsolutno svaki projekat koji
Tom Cruise radi, prvi put su srađivali na Valkirama i srađuju sada naravno Mission Impossible 7, on je i scenarista Mavericka i sve ostalo. Dakle, onaj što je stalno sa Tomom Cruiseom s naočarima, on vam je pisao The Usual Suspects i to je ta neverovatan, jedno od najdivnijih obrta i najgenijalnijih, verovatno, sa Kaiserom Sözeom i đavolom koji je napravio trik da sada opet ne spojlujem za ono jedan mikro procenat ljudi koji ovaj film nisu gledali. You never knew. That was his power. The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist. Stižemo do drugog mesta, u pitanju je The Others Alejandra Amenabara iz 2002. godine, horror film sa Nicole Kidman u glavnoj ulozi. To je jedan od retkih horora koji je stvarno bio nominovan za mnoge nagrade, upravo mislim zbog jako dobrog scenarija, atmosfere i svega toga. To je film koji mene ostavio ono, kao kada sam shvatila šta je u stvari plot twist ili taj neverovatan obrt. Amenabar je takođe i autor originalnog scenarija, a nažalost priča se po Hollywoodu, u stvari već je potpisan neki ugovor da će biti i remake. I za kraj, na prvom mestu, film koji verovatno niko, mislim, ili jako mali broj ljudi je gledao, ali ja uvek volim da iskoristim priliku i da vam ga preporučim. U pitanju je Frailty Billa Paxtona. Ja sam do filma Frailty došla tako što je Aleksandar Radivojević, naš čuveni scenarista, došao kod mene u kuću, doneo je već ne znam koji nosač i rekao je ovo moraš da gledaš ovog momenta, ostavi sve što radiš. Bill Paxton je prvi put tada režirao, nažalost nas je prerano napustio, ali evo par reči o Frailty. Bill Paxton igra ultra religioznog oca dvoje klinaca kome se jednog dana javlja da su pojedini ljudi demoni i da on u svojstvu Božje ruke mora da ih eliminiše, u čemu će mu pomoći ovi dečaci. Dakle, ti njegovi dečaci će zapravo da ubijaju sa njim, a jedan od tih sinova je kasnije Matthew McConaughey koji celu priču priča detektivu koga tumači Powers Booth u jednoj maloj policijskoj stanici u Teksasu. Tako zapravo počinje film Frailty i evo ja vas molim, ljubim, kumim, da ako možete negdje nađete Frailty, pogledate jer je to najbolji twist i apsolutno remek deo od filma. Told me that God would be sending weapons. Maybe you just dreamed it. Maybe you're not right in the head. God will be sending a list of the first 7 demons. These are people's names. And they'll look like people. They're not. Toliko od ovog kratkog, ali slatkog Agit Popa. Ima se